Kil saat olganda bir, iki, üç, dört, ayda dersga. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. Раз, два, три, четыре, на урок зовут. Тезрек жиылыкта дуслар бірге. Үйренейік тотар тілін, әйді. Azim, toyak sözü nindi harfle başlanan? Yaz hele. T harfine. Dürüst. Alihan, mügüz sözü nindi harfle başlanan? Yaz hele. Dürüst Alihan, mügüz sıyırda, köşede bula. Azim, aldağı söz sana. İttik. İ harfine başlanan. Dürüst Alihan, sana ağaç sözü. Ağaç, ağa basana. Buldurdunuz malaylar. Selam, selam. Selam. Harfler kam avazlar bilen tanışmamızda devam etemiz. Ders başlana barınız da oturunuz. Bugün biz ne harfi bilen tanışabız? Tanış bulunuz. Malaylar birgelep kobaltıyız. Ne? Aytınız hele ol nindi avaz. Sızık mı? Elle tartık mı? Tartık. Dürüst Alihan, okayan bildin. Ne? Kağıt değiştirir. Aferin. Tağın bir kobatlıyız. Ne? Hazır okuyuz. Azim, sen başlıyorsun. Ne? Buldurdum. Alihan, senin şirat. No. Alihan, devam et. Ni. No, ne, nu, ni. Okuyubuzna devam ederiz. An, un. Alihan, hazır sen okuysan. En. Dürüst. Azim, Eydeli sin. İn. Aferin malaylar, buldurdunuz. Hazır. Sözler okuparız. Alihan, sen başla. Ni sözü bu. Azim, senin şirat. Eyde. Utun. Dürüst. Utun. Alihan, sen okuysan de. Tun. Dürüst, Azim, Eydeli. Un. Buldurdunuz malaylar. Okuyubuzna devam etemiz indi. Үйренейік тотар тілін, әйді. Dostlar, siz ülgüresiniz mi? Bizning bilen okuyuz. Alihan, sen okuysan. Ni. Dürüst, Eminin kızı bilen ulu da var. Onların isimleri nişik iken. Azim, Eyde okuyalı. Nail. Balığının ismi Nail. Buldurdun Azim. Alihan, kızının ismin okuysun mu? Ege. Naile. Dürüst, kızının ismi Naile. Buldurdunuz malaylar. Rahatlanıp okuysunuz. Dostlar, hazır siz ne tekşirəbiz? Mina koşulup okuyuz. Ana at, ana Nail. Nail at ta. At na. Alihan,
Алихан, сен оқи алдың ма? Әйдә, бізге де оқып көрсетәле. Әнә ат, әнә Наил. Азиын давам ите. Ат, на. Булдырдығыз. Дуслар, сіз оқи алдыңыз мұсың? Үлкендерден де ярдәм сұрарға ұнытмағыз. Біз давам етеміз. Үйрәник татар телен, әйдә. Қарағыз әлі малайлар, хәрефлер одашқандар. Бізге әни сөзін язырға керек. Алихан, бірінші шақмаққа нендей харфны орнаштырабыз? Бірінші шахматта була. Азим, екінші шақмаққа нендей харфны қоясың? Екінші шахматта була. Бұлдырдығыз. Үшінші шақмаққа харфы қалайынды? Әйдәгіз, текшірек әлі. Ни. Дуслар, бұл харфтілерде адашқан. Оларға бұлышабыз ма? Бұлышабыз. Бізге нәни сөзін язарға керек. Бірінші харфы ненде бола, Алихан? Нә. Дұрыс, екінші харф ненде бола, Азим? Нәни, була. Бұлдырдың үшінші харфына Алихан сөйлей. Нәни. Дұрыс, соңғысы харфы бола енді. Әйдәгіз, біргелеп текшірегелі. Нәни. Әнәни сөзі нәрсені аңлата? Қойсығыз біле? Нәни ол күшкіна була. Әмеңа әни нәнием деп үндәші. Дуслар, сізге әнлеріңіз нешік үндәші? Алмам, жемішім, матурым. Татар тілінде матур сөздер бик көп. Олар мен біз әлі танышарбыз. Бүгінге сау болыңыз!